I vrijeme je za intervju tjedna. Moj večerašnji gost je gospodin Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, te načelnik Sarajevske općine Novi Grad. Gospodine Efendiću, dobro večer i dobrodošli u programu OBN televizije. Dobro večer i vama i gledalcima OBN televizije. Brojne su teme o kojima ćemo razgovarati, međutim u posljednje vrijeme ste zapravo negdje izdvojili zbog vašeg osvrta i komentara vezano za izmjene izbornog zakona. Pa dosta i reakcije i komentara zapravo uslijedilo je nakon vaše objave, ali hajde da krenemo od toga zašto smatrate da vladajućim strankama nije u interesu da se dogovore oko izmjena izbornog zakona? Pa prvo da kažem da mi imamo važeći izborni zakon, on je na snazi i njega niko nije stavio van snage i svi su dužni da ga se pridržavaju. Drugo, ja sam rekao da stranke koje su vodile razgovore i koje su najavile mogućnost odgode izbora, da one zapravo i nemaju stvarni interes za održavanje izbora, obzirom da oni vrše vlast koja je izabrana još 2014. godine. Dakle, ni nakon izbora 2018. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine ništa se nije promijenilo. Imamo vlast i stranke koje čine tu vlast, koje sada pregovaraju o izmjenama izbornog zakona i najavljuju nam mogućnost eventualne odgode izbora. Ja sam naravno oštro reagovao, nema niko pravo ne poštovati važeće zakone koje mi imamo. Osim toga, apsurdno je razgovarati o izmjenama izbornog zakona u situaciji kada Skupština manjeg BiH entiteta donosi zakone kojima pokušava uzeti nadležnost države Bosne i Hercegovine i u isto vrijeme kada su ti razgovori o izmjenama izbornog zakona skrenuli sa pravog razloga zbog kojih su se trebali voditi, a to su presude Europskog suda za ljudska prava, na jedno polje takozvanog legitimnog predstavljanja koje ne postoji nigdje na svijetu. I smatram da u ovoj situaciji uopće te razgovore ne treba voditi, da država ima važnijih problema i pitanja koje mora rješavati. I vi, ako se sjetite, kroz cijelu proteklu godinu imali smo izjave i domaćih i međunarodnih zvaničnika da je rok za eventualni dogovor o izmjenama izbornog zakona nova godina kako bi se moglo pristupiti provođenju izbora u ovoj godini. To se nije izvršilo u okviru tog roka i ne bi još mnogo duže od toga. I nema zaista razloga da se više takvi razgovori vode. Naša zemlja ima izborni zakon i njega se treba pridržavati. Da, međutim, evo, negdje ste kazali da zapravo smatrate da se pregovori uopće ne trebaju voditi. Što želite onda reći? Da je dobar potez DF-a, SDP-a, naše stranke, da se ne odazivaju na takvu vrstu razgovora? Da su vas zvali, da li biste vi otišli? Mi smo kao stranka podržali stav DF-a i SDP-a da ne učestvuju posebno u posljednjim razgovorima u Neumu. Iz ovih razloga koje sam rekao, dakle, moment za vođenje tih razgovora i stanju u kojem se zemlja nalazi, apsolutno nam ne daje za pravo da na takav način razgovaramo. Kod nas je izmjena izbornog zakona u stvari izmjena Ustava. I ona da bi se postigla potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu Bosne i Hercegovine i ove stranke koje su razgovarale nemaju taj kapacitet. Ja zaista ne znam čemu uopće potreba za ovakvom pažnjom ka jednom takvom razgovoru stranaka. Usput su stvari postavljene kao da razgovaraju narodi. Tu imamo kao predstavnike bošnjačkih, hrvatskih stranaka, iako ih niko nije ovlastio da oni mogu sebe na taj način predstavljati. I to je u stvari samo razgovor jednog broja stranaka, manjeg broja stranaka, i ako je neuspjeh tih razgovora, tako ga treba i tretirati. Ja vas moram vratiti na nešto drugo. Mi imamo činjenicu da u Federaciji Bosne i Hercegovine od izbora 2018. nije konstituisana vlast. I nije se ni pokušalo. Mislite na Federaciju Bosne i Hercegovine? Nije se ni pokušalo to implementirati. Dakle, u Domu naroda parlamenta Federacije nije čak došlo ni do kandidature liste za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine. Ima ozbiljan broj pravnika koji tvrde da nije potrebna trećina svakog kluba da bi se kandidirala lista za predsjednika i potpredsjednike Federacije. Da to može uraditi jedan od klubova ili trećina iz jednog od klubova ili trećina iz cijelog Doma naroda. Niko to čak nije ni pokušao. Mi ćemo evo kao stranka za Bosnu i Hercegovinu naredni dan najvjerovatnije putem našeg delegata u Domu naroda pokrenuti taj proces da vidimo da li je zaista blokiranje Doma naroda i blokiranje vlasti u Federaciji samo stvar HDZ-a ili u tom ima još stranaka. Mislim da je moguće pokrenuti proceduru. Ajde, samo precizirajte mi šta ćete uraditi? U Domu naroda parlamenta Federacije ćemo kao stranka pokrenuti proceduru da se predloži lista za predsjednika i potpredsjednike Federacije. Ali znamo ko to radi, gospodine Efendiću? To rade klubovi u Domu naroda. Dobro. Prema sadašnjem tumačenju koje odgovara HDZ-u, potrebna je minimalno 1/3 iz svakog od klubova. Međutim, Ustav nije tako precizan. On je rekao, evo, ja ovdje pred sobom imam član 2 koji definiše, dakle, izbor predsjednika Federacije, koji kaže da pri izboru predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije najmanje 1/3 delegata iz klubova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata. Dakle, ili je alternativno, ne kumulativno, kako je to u pravu, može kandidirati predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije. Ovo niko nije ni pokušao u cijelom mandatu, zato što već vrše vlast.
i HDZ, i SDA, i ostali kojima to odgovara, i SBB, pa na neki način DF koji je ušao u zonu direktora poput Elektroprivrede i drugih nekih firmi i njima nije ni u interesu da se primijene rezultati izbora. Jer ali zašto mislite da bi recimo u klubu Hrvata pristali na tu vašu ideju, vaš prijedlog? Nije neophodno da pristanu. Prema ovom tumačenju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ovdje se radi o kandidiranju. Dakle, potrebno je da se kandidira lista u Domu naroda i da proces započne. On nije ni započeo. I apsurdno je da je prođe 4 godine. Da niko nije ni pokušao primijeniti jedno drugačije tumačenje, jer kada se pogleda u cjelini član 2 oko izbora rukovodstva federacije, njime je definisano i to da ukoliko u prvom krugu u kojem je potrebna većina iz svih klubova u Domu naroda, lista ne dobije podršku. Ona može biti u drugom krugu potvrđena i sa samo jednim domom parlamenta. Ajde, možda budete tu pošteni i konkretni. Koga zapravo testirate sad s takvim prijedlogom? Sve stranke u Domu naroda koje tvrde da jedini HDZ blokira. Jer ali u slučaju da znamo koliko najviše potencira tu priču. Dakle, evo, mi ćemo kao stranka dati jednu priliku i ostalim strankama da se predloži jedna lista u Domu naroda parlamenta koja bi se uputila u predstavnički dom. Ukoliko se ovo odbije, onda ćemo to uputiti na Ustavni sud i da Ustavni sud utvrdi odakle pravo nekome da ne pokrene proces. I još jedna stvar. Ustavom je precizno definisano da mandat predsjednika i potpredsjednika federacije traje 4 godine. Odakle pravo gospodinu Čavari i potpredsjednicima da cijeli naredni mandat primaju platu? Da li vi zapravo želite sad stranku Demokratske akcije, vašu nekadašnju stranku, zapravo staviti na test? Ne samo, naravno, i sve druge stranke. Mislim da u Domu naroda treba započeti proces i da ovaj Ustav nije baš tako ostavio pravo ili mogućnost potpune blokade vlasti u federaciji. Dobro, vidjet ćemo naravno kako će proći. Imamo 2 kruga, ali evo, ja se vraćam i moram još nešto reći. U našoj zemlji ima puno problema sa funkcionisanjem sistema iz razloga što neki smatraju da se zakon ne mora poštovati. Da se može dogovoriti da se izbori odgode. Ne može se tako raditi. Zato je sve ovako kako jeste, jer neki uzimaju sebi za pravo da razvlače zakon. Dakle, kažete i sami koliko već dugo ovo rukovodstvo federacije obnaša funkciju. Šta ste čekali do sada? Pa ste tek sad zapravo uvidjeli da imate tu mogućnost. Ja moram reći ste čekali izbornu godinu. Ja moram reći da to iskoristite kao adutu kampanje. Vi znate da sam ja u stranci za Bosnu i Hercegovinu nešto manje od godinu dana. To je jedno pitanje kada pitate mene. Drugo, ja imam običaj da se konsultujem sa stručnjacima o temama kojim se ja bavim. Ovdje sam se konsultovao sa jednim značajnim brojem pravnih stručnjaka i neki od njih su čak profesori ustavnog prava, koji tvrde da postoji drugačije tumačenje Ustava od ovog koji nam sada tumači parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Jeste li se konsultirali sa gospodinom Harsom Silajdžićem? Koliko konkretno ovog pitanja nisam. Ovdje sam konsultirao pravnike. Dakle, tu niste imali njegov niti... Nisam, konsultiramo se u vezi nekih drugih pitanja. Kao, na primjer, konsultirate li se oko toga, hajde kad smo ga već spomenuli, vezano za samu kandidaturu, negdje se u javnosti još uvijek nije moglo čuti to njegovo konačno ne. Vi ste mi u jednom od prethodnih intervjua kazali da negdje gajite nadu da biste ga možda mogli dogovoriti. U međuvremenu, jeste li uspjeli da privolite gospodina Silajdžića? Moram reći da nismo ulazili u konačni njegov odgovor na to pitanje. Važno je da je on tu uz stranku za Bosnu i Hercegovinu zajedno s nama uvijek na raspolaganju za sva pitanja koja imamo. I ja se nadam da će on do vremena kada se bude odlučivalo biti spremniji da možda prihvati i samu kandidaturu za člana predsjedništva. Ako gospodin Silajdžić naravno hipotetički kaže ne, da li sebi vidite možda kao kandidata stranke za Bosnu i Hercegovinu za poziciju člana predsjedništva? Ne vidim, nisam razmišljao o tome. Još uvijek ne? Mislim da to nije pozicija za mene. Zbog čega? Pa mislim da sam odveć mlad za jednu takvu ulogu. Mislim da za takve poslove trebaju vršiti ljudi sa puno više iskustva i u različitim političkim ulogama, ali i u međunarodnim odnosima i tako dalje. To je neka dobro, kada tumačimo kakvu ko ulogu želi i obnaša ili tako predstavlja u javnosti, što ste komentirali zapravo ono što su uradili gospoda Konaković i Radončić vezano za ove pregovore za izmjene izbornog zakona i kazali ste zapravo da oni, parafrazirat ću vas, žele biti novi Čovići. Dobili ste evo komentar, pretpostavljam da ste vidjeli od gospodina Radončića, kako ste ga doživjeli i zašto ste imali potrebu komentirati ovu dvojicu koju smo... Moram priznati da nisam gledao to. Nekoliko ljudi mi je reklo da je gospodin Radončić nešto komentarisao u vezi mog nastupa. Ja ću vam reći šta je rekao. Dakle, parafrazirat ću da vi sada zapravo pametujete, a ubili ste čovjeka. To je bila njegova rečenica. On je već izgubio jednu presudu za klevetu zbog takvog govora na općinskom sudu u Sarajevu, tako da mu to neće biti prvi put. Evo, pogledat ćemo ponovo o čemu je on govorio. Međutim, ovdje je važnije reći sljedeće. Mi smo imali situaciju da su Sjedinjene Američke Države pojačale sankcije prema Dodiku i da Europska unija također ima razmatranje sankcija prema njemu jer je trenutno on najveći problem u Bosni i Hercegovini. Ovi pregovori o izbornom zakonu na neki način skidaju svjetlo
ili reflektore s njega i prebacuju na jednu drugu temu i u tome učestvuju i gospodin Radončić i Konaković zajedno sa Izetbegovićem na neki način u jednom pod navodnim znacima skidanja sankcija Dodiku i prebacivanja problema na jedan teren u stvari gdje on trenutno nije najveći. Trenutno je najveći problem u Bosni i Hercegovini. Ti pregovori o izmjenama izbornog zakona neće skinuti sankcije gospodine Dodiku. Neće, ali su skinuli svu moguću pažnju i to je problem. Mislim da nema potrebe da se o tome vode razgovori. Mi imamo važeći izborni zakon, ušli smo u izbornu godinu i imamo situaciju da Milorad Dodik krenuo je sa jednim procesom vrlo opasnim po državu u Skupštini manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta sa donošenjem određenih zakona. Mislim da sada prije svega 3 institucije u našoj državi bi morale da na ove situacije reaguju i opet se vraćam na ono poštovanje zakona o kojem sam govorio i Ustavu, što kod nas neki misle da se on ne mora poštovati. Kad kažeš 3 institucije, pretpostavljam pravosuđe, međunarodna zajednica, a treće je? Ovako, prvo je naravno pravosuđe u slučaju kada se radi napad na ustavni poredak. Drugo je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jer svaki ovaj zakon koji se objavi, on može da nakon objave u službenim novinama bude predmet apelacije u Ustavnom sudu i neki od njih su već bili u tom procesu. I treći je naravno visoki predstavnik. Ne trebamo zaboraviti da u Bosni i Hercegovini postoji visoki predstavnik u punom kapacitetu koji iz nekog razloga još nije počeo da reaguje. U najmanju ruku je ta uloga čudna, ali on se mora dovesti na čistac. Ovo je isključivi posao za visokog predstavnika kada institucije pokušavaju da djeluju suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i suprotno zakonima i ustavu ove države. Zapravo on zbog toga i postoji. I ovdje treba ostaviti ili uperiti svjetla javnosti i prema pravosuđu Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu u slučaju kada do njih dođe apelacija i prema visokom predstavniku. Oni bi morali da reaguju da ovu situaciju rješavaju, koja je po meni urgentni problem Bosne i Hercegovine. Umjesto toga mi imamo pregovore o izbornom zakonu, koji su zapravo pregovori o izmjeni Ustava. Kako ovi pregovarači iz Neuma misle promijeniti Ustav kada im treba 2/3 većina u državnom parlamentu, ili su to oni već sa Dodikom dogovorili? Kako oni, dakle, oni nemaju učešće stranaka koje bi morali na kraju glasati, ili zašto se je reduciralo samo na federaciju? Ako se razgovara o izmjenama Ustava, izbornog zakona, mi imamo presude Europskog suda za ljudska prava i naš Ustav u cjelini bi trebao malo biti prilagođen tim čak povelji o ljudskim pravima koja je sastavni dio Ustava. Pregovori su reducirani samo na federaciju i samo na pitanje izbora člana predsjedništva iz federacije i domova naroda u federaciji. Potpuno pogrešan put od strane stranaka iz federacije koji su na to pristali. Kažete, gorući problem je ono što se događa u BiH entitetu. Republika Srpska, dakle, gospodin Silajdžić prije nekoliko dana u svom intervju kaže da postoji namjera da se izvrši kompenzacija Republike Srpske za Kosovo. Jeste li u ovoj temi razgovarali? Šta zapravo apostrofira gospodin Silajdžić? To nije nova ideja. Ta ideja traje jako dugo. Mislim da kada se pogleda situacija faktička u odnosima između Srbije i Kosova, da je Srbija faktički izgubila Kosovo, ali zbog svog pokušaja vršenja genocida i etničkog čišćenja kako je bilo i u Bosni i Hercegovini. Kosovo je faktički nezavisno i Srbiji bi trebalo nešto da barem svom narodu može reći, evo, ostali smo bez Kosova, ali imamo Republiku Srpsku. I oni zbog toga vrše atake i na državnu imovinu Bosne i Hercegovine, ali na drugi način kroz sve ono što radi politika. Da li međunarodna zajednica zapravo u tome aktivno sudjeluje i da li onda tu možemo nereakciju visokog predstavnika pripisati ovome? Mora se ovdje reći da međunarodna zajednica nije jedinstvena i da postoje već u Evropi određeni izuzeci poput premijera Mađarske i nekih drugih koji imaju zapravo taj jedan konzervativni pogled i koji bi pomogli određenim snagama u nekim njihovim nastojanjima koja su suprotna vrijednostima Europske unije. Međutim, ja mislim da su oni manjina. Ali mi ovdje moramo biti puno glasniji. I gospodin Silajdžić je čak naglasio, on je u javnom u svom intervju za Anadoliju prije 2 dana rekao da on primijeti jednu disonancu između zvanične politike i Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije i onoga što govore ovdje njihovi predstavnici. Pitanje je zaista da li ovi predstavnici, mislim prije svega na pregovarača o izmjenama izbornog zakona i ispred Europske unije, ispred Sjedinjenih Američkih Država, da li oni uzimaju sebi za pravo da na određeni način vrše tumačenja stavova svojih država, jer kada se to analizira, nećete nikad od tih država čuti da podržavaju stvari poput legitimnog predstavljanja. Zapravo to nije demokratska praksa. Moramo biti jasni, glasni. Onaj koji je bio jasan jeste zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospođa Begija Smajić prije nekoliko dana, dakle na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Vidjeli smo dakle njezinu reakciju, ali ono što je uslijedilo dakle nakon tog obraćanja u zastupničkoj klupi. Kako ste vi doživjeli sve ono što je doživjela evo gospođa Smajić nakon svog obraćanja? Pa ta zadnja sjednica Narodne skupštine pokazala je zapravo neophodnost onog zakona koji je donio Valentin Incko.
Nevjerovatna je zaista činjenica da se od nekoga ko je preživio genocid, kako je naša zastupnica gospođa Smajić, koja živi i radi danas u Srebrenici, koja još nije našla posmrtne ostatke svog oca, tražiti od nje da se izvine zato što je rekla činjenicu na mjestu gdje bi trebalo da se govori. To zaista govori o apsurdnosti tog sistema. Ali evo, rekla je možda jednu važnu stvar u svom intervju nekoliko dana poslije toga u Skupštini manjeg BH entiteta, da je do sad imala 27 posebnih sjednica ili 21 ili 20 redovnih. Zapravo da je to jedna vrsta pozornice ili pozorišta, ta Narodna skupština koja ima više vanrednih nego redovnih sjednica i to govori puno o tom parlamentu. Ali činjenica zaista da se traži izvinjenje i da su uslijede tolike uvrede nakon što je jedna osoba koja dolazi iz Srebrenice, grada u kojem je počinjen genocid, koji je potvrđen od svih međunarodnih sudova i koja je sama, čija je porodica žrtva tog genocida, tražiti od nje da se izvini zbog nečeg takvog, da se uzme imunitet, da se podnese krivična prijava i razne uvrede. Mislim da dovoljno govori o stanju svijesti u kojem se danas nalazi Bosna i Hercegovina. Bojite li se eskalacije? Zapravo pokazuje, mi smo razgovarali, ja smatram da ipak nema razloga za neku veliku, da kažem, zabrinutost, jer jedno je stanje na terenu i ono kakvi su odnosi među ljudima, a drugo je šta se pokušava stvoriti od strane političkih predstavnika u određenim domovima, pa kao što je i Skupština Republike Srpske. Kažete, jedno je stanje na terenu, pretpostavljam da već negdje osluškujete stav glasača, birača, budući da se nalazimo u izbornoj godini, preuzeli ste stranku za Bosnu i Hercegovinu, dakle, negdje je došlo i do prikupljanja nekih novih članova, novih ljudi u SPH-u. Sad, kakve su vaše ambicije? Što očekujete? Hoću reći samo da napetost među građanima još nije takva kakva se nekad čini na političkoj sceni. Ovo što znam sigurno je da firme iz cijele Bosne i Hercegovine posluju međusobno i iz manjeg BH entiteta Republike Srpske Federacije, svih dijelova države. Firme u poslovanju nemaju nikakvih problema, komuniciraju, trguju, proizvode jedni za druge i tako dalje. I ti odnosi čak i između povratnika i svih drugih, i od Srebrenice do Banja Luke, Trebinja i drugih mjesta, nisu u tolikoj mjeri narušeni koliko to narušavaju politike koje nastoje da situaciju učine nemogućom. Evo, samo sam htio to reći. Što se tiče stranke, mi naravno vršimo na neki način jednu reorganizaciju u stranci za Bosnu i Hercegovinu. Proteklih 6 mjeseci smo potrošili na unutarstranačko prestrojavanje, na neki način biranje unutarstranačke strukture. Taj proces još nije završen. Evo pripremu da u što boljem svjetlu nastupimo na narednim općim izborima. Gospodine Efendiću, prije nego što vam se zahvalim, zatražio bih još samo komentar vezano za situaciju. Evo, spomenuli ste poduzeća, vezano za fabriku duhana Sarajevo. Dakle, ponovno ste komentirali ovu situaciju na društvenim mrežama, izazvali salvu komentara. Dakle, vi tvrdite da vlada Federacije Bosne i Hercegovine za ono što se događa sa FDS-om snosi potpunu odgovornost. Zbog čega? Da nema ništa drugo, samo zbog fabrike duhana ova vlada bi trebala podnijeti ostavku. Dakle, ova vlada, ja sam o tome govorio u vrijeme kad se to dešavalo, 40% dionica fabrike duhana Sarajevo prodala firmi koja ima samo 2 zaposlena. Šta su drugo mogli očekivati? Dakle, to je jedna offshore kompanija iz Beča koja je tvrdila da to radi za nekog drugog i rezultat toga je naravno uništenje te fabrike duhana Sarajevo. Pominjali smo malo prije Srebrenicu. Ja sam davno govorio o portfoliju fabrike duhana Sarajevo koji je puno širi. Ta fabrika izgradila je hotel u Srebrenicu, uložila 10 miliona maraka, dovela ga do predotvaranja. On bi puno značio za taj grad. Ko će nam danas odgovoriti šta je sa tim hotelom? Ili odakle pravo nekom je danas da ugasi fabriku duhana Sarajevo? Koja je preživjela rat. U ratu u Sarajevu. Plata vojnicima je bila u tim cigaretama fabrike duhana Sarajevo. I nevjerovatno je zaista da se dođe u situaciju da se takav jedan privredni gigant uništi. Sad se govori o 150 radnika. Ona je imala 1000 radnika. Dakle, sigurno blizu 1000 radnika. Ovo je proces koji je doveden do kraja. Vlada Federacije, kada je pristala da proda svoj paket dionica bez ikakvog razloga za jednu vrlo malu cijenu, ušla je ono što se sada završilo. I ona zato naravno snosi odgovornost. Međutim, ja mislim da bi ovdje pravosuđe trebalo apsolutno što prije reagovati, ispitati sve okolnosti kako je do ovog došlo i zaustaviti taj proces. Jer i dalje su sve mašine tu, i dalje ona može da posluje i narednih 100 godina. Ali se mora pokušati spasiti od ovoga. Nemoguće je da firma sa 2 uposlena kupi 40% dionica fabrike i to od vlade ali evo kažete, Federacije. o tome sam još govorio 2016. godine, tada ste bili član stranke Demokratske akcije, kada ste na to ukazivali tadašnjem stranačkom rukovodstvu, gospodinu Izetbegoviću, na kakav odgovor ste nalazili? Jesam i na brojne druge stvari sam ukazivao i zato sam ja na neki način bio pod navodnim znacima crna ovca, jer sam često govorio o stvarima s kojima se ne slažem, pogotovo od strane ove vlade Federacije. Slična je situacija u Bosnalijeku, slična je situacija i sa BH Airlinesom, kojeg smo svi zaboravili, jedinom domaćom aviokompanijom koju ova vlada likvidirala. Mi sada nemamo ni letjelice, ni pilote, u bilo kakvim krizama, problemima, svi će avioni odavde otići, mi nećemo moći ništa.
ova vlada i takvu firmu uništila i bojim se da će tako završiti sada jedan broj firmi u namjenskoj industriji, jer jednostavno, i moram navesti još ovu situaciju vezanu za elektroprivredu, povećanje cijena struje i svega onoga što se dešava. Prije svega nekoliko dana, možda neki 10-tak dana, ova vlada se je pohvalila kako je podijelila 60 miliona maraka malim obrtima. Ko je od njih to tražio? Mali obrti su vezani isključivo za općine. Mogli smo imati program koji se ticao zabrane njihovog rada u vrijeme pandemije COVID i tako dalje. To je jedno razbacivanje grantova u predizborne svrhe, a imamo s druge strane rudnik Kreka konkretno, koji traži od vlade 5 miliona maraka da bi kupio mehanizaciju i počeo proizvodnju u kapacitetu koji je potreban elektroprivredi. Ne može dobiti od svog vlasnika ta sredstva. U isto vrijeme elektroprivreda potroši 50 miliona maraka da kupuje ugalj u Sanskom mostu, Foči i u drugim rudnicima i uništiše se ceste federacije vozeći taj ugalj po našim cestama kamionima. I tako se odnosi vlada kao vlasnik svojih firmi. Umjesto da pomogne jednom rudniku koji je u blizini termoelektrane Tuzla, ona za to nema novca, ima za 60 miliona obrtima koje podijeli iz budžeta bez ikakvih pomeni i potrebe i kriterija. Jedan dio tih sredstava sigurno je trebao, ali bi morala naći kao vlasnik elektroprivrede i rudnika sredstva da pomogne da se ne dešava ovo da elektroprivreda kupuje ugalj od rudnika iz manjeg BH entiteta sa kraja države odakle da ste i danas u SDA, da li bi se tako govorilo? Ja sam ovako govorio uvijek. I dok sam bio u SDA, to je bio jedan razlog zbog kojeg ja nisam tamo bio omiljen, ali o konkretnim stvarima i u SDA i u svim drugim strankama ja ću uvijek govoriti. Dakle, vlada kao vlasnik firmi i u namjenskoj industriji, i u oblasti energetike, i u oblasti druge privrede poput fabrike duhana Sarajevo jednostavno nije odgovoran vlasnik i to uzrokuje ove probleme koje imamo sa poskupljenjima struje, sa nedostatkom uglja unutar elektroprivrede Bosne i Hercegovine, evo gašenje fabrike duhana Sarajevo. Ja se bojim da na sličan način ne bi mogao ne završi i Bosnalijek ili neke druge firme. To jednostavno nije jedan domaćinski odnos kakav bi nama trebao. Kada ste se posljednji put sastali ili razgovarali sa gospodinom Izetbegovićem? Ne sjećam se. Nekad u vrijeme izborne kampanje, vjerovatno. Imate li želju namjeru? Zapravo poslije izbora lokalnih 2020. Imate li želju namjeru da razgovarate, da sjednete i da mu ovako otvoreno kažete neke stvari? Ja moram reći da nemam zatim nikakve potrebe. On vodi stranku koja trenutno ima najveći dio udjela u vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, značajan udio u državnom nivou. Neka vodi onako kako smatra da treba. Mi smo sada jedna stranka sa malim kapacitetom učešća u vlasti, ali ipak vjerujem jedna stranka koja će biti dosljedna i kojoj će građani moći vjerovati, koja ih neće razočarati. Po meni je to važnije. Treba će neko vrijeme da građani vide da smiju stati za nas, a da i mi nećemo krenuti leđa i početi se ponašati na način koji će ih razočarati. Po meni je to važnije. Tako da, što će građani reći, značimo nakon održanih izbora, nadamo se svi. Gospodine Efendiću, hvala mnogo za večerašnje gostovanje. Hvala vam. A gospodin Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu te načelnik Sarajevske općine Novi Grad, bio je gost našeg intervjua tjedna. Ostanite s nama, vraćamo se uskoro.